Kinoyalam jongka Jaintia Students Union haka artarik uyayong arjar arpusan kilawan banya kendo sembut Menteri Kejala ubah senyau bahalang dhar banbo ya ke MPSC Examination Center hapok Jaintia Hills. Hadin kejengnya kendo bakran jikala pathai kubor General Secretary Usamla Nilki Mukim ulai thu bakajengnya kendo sembut Menteri Rangba kalong kebasiso. Unil ki ulapin pawi kejing bagi samla ki kendo namar ba umdan ke center ban tho exam hapo jantia kamtam ki samla ki ban nong kendong namar ki hab ban tho exam shadu shalong bat kalakta kapor habalek bawan kalakta ru kejing lot jing sap ha ka bede ka bai kali kejing dheng kali kala pelong ki samla ban poislam shiki jaka ban tho exam Shushu usamla mukhe mulong ban kaliang jong sumbut Menteri Rangba ubah senyau bahalang ula kular ban shimkia yang ni kejing ki samla ka bagi kendo. Jongi ka Jaintia Student Union Central Body gilawan siya ka nega pon banta ban kendo i Deputy Chief Minister di sirnya bahalang nahar bedai bat ka examination center MPSC sel po Jaintia penduduk Muslim arjar khalai pasau ngilayo yang MPSC sel kabadai tang ka department bat ibriu jung ini po Jaintia Hills ki hapan apir exam shuduk shilong kalenti ke becengan duduk di border area ki jika ke becengan jangan kendong teng ki hap kenduk ye gini ki traffic jam hap kenduk ye gini ki jing teng hap ki bila prepare ro ki myo ban apir exam nama ki poi piang ko tang naga daw ka traffic jam tim tang singi kendo ye i Deputy Chief Minister badan brom jangi bat bila kular ro yang iba kin inle ye kendo bat Chief Minister ndak singi ban ya keren bata kene bat negalian jangi ka Jaintia Student Union ni da ingu bat ngi da ai kublej ka dai ye Deputy Chief Minister namar ba ila shim ye kene ka sinjam ka ba kerpang na bata ka Jaintia Hills barok ubay but segawai ngakwa ban keren syai syai government ada government kam respon ye kani ka MPSC center kumba kila respon ye ketura shilong ting kermen ba nagaliang jungi JSU ni hab jam segawai pat kananti na bata kani ka issue pore nama keluarga jingi keren ko walang very fruitful but Deputy Chief Minister mari dai ro I minister jongi iba pej jaga than jungi magi don lai gut don argo Deputy Chief Minister te kermen ba gajing ong jeng imta singi kermen bangin yo pe ya ka result ka baba